Shalom Bapak Inang. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan tene. Malas uhur boy hita tupu ijon bani panorang on lahoman dihuti kebaktian siang ta. Sonai homani hubani hasoman namin na rumah naman dihuti live streaming. Selamat hari Minggu ma homani hai hatahon hanami hubani nasyam. Jadi bani panorangon perlu ipangiat hanami ase tetap mahita mengikuti protokol kesehatan. Pasada hita ma uhurta, puka hita ma kebaktianta. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanaon, amen. Ay sitaronon nami si sonari anjaha nahapung parsonan, indo manjadihon hanami, hasangapon natar sulur, natar lobi hamuliaon ni si sadokah ni dokahni, halani ikawakon hanami na sotaridain, sedo nataridain, ay tokindo nataridain, tapi tetap dorosi sadokah ni dokahni naso taridain. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata na inagori atas nagok hasitongan in, holong mauhurmu ben nami, berehamma tonduymu laho manorangi uhur nami, aseboy itimbangi anjahah ihurjahon hanami, na ijado harosuni uhurmu, hasomani janah togu-togu hamma hanami, ase marpardomuan nasitong hanami pakon ham, ibagas hatamu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Ukap labah nama jengis rumah ni naibatakin. Puji hita Tuhan ta marhitehon ni doding 202 ayat sada das subani tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata.
Ham Tuhan na ibata, Bapa namin na inagoriatas, paridop ni uhur mangidahan nami, narohdohan nami jolma pardosaon hulobemu, mansopot kondosa nami na buwayin. Hotop do hiranan hasoman na mangarapkon pambahenan na madiar huban nami. Gati homado hanami lang parduli hubani hasoman, janah gati hanami hurang sirsir manjalo pardiaran humbani hasoman. Habasaron halayakon pakon lumbang ni uhur, gati lang jupah ben nami. Hurang sirsir mangarusi pikiran ni hasoman, parsahap pakon pambahenan, gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang madear ibayan hanami balos ni nalang madear dopak hanami. Hurang do hanami manonggohon hasoman nami. Hurang ringgas hanami mangapoi halak na ibagas pusok ni uhur, patogukon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sonai age padan nami gati lang isuhuni hanami. Halani aima asero hanami masopot kondosa nami. Maidop mauhurmu sasap hamma dosa namiin. Pargogohi jana ajari hamma hanami mandalankon hatamu ibagas goluh nami. Ipindo hanami on hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si palua hanami. Amin. Tangat hitama hata ninebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Domahu pasisi salahmu songon hombun, anja songon hombun na manorap dosamu, mulak mahohubaku, ayahu do na manobusho, hasangapon mabani nebata ibabaw. Amin. Ham tongtong ihut kononku, Yesus si pagoluh au. Mandoding hita use haleluya nomor 102, ayat sada da subani tolu. Tongtong ihut kononku, Yesus si paguluhan, sing anjay tari kononku, am napalu ako na, kumbay haganuk dosaku, makon humbay umumi, na tongtong kabiyaraku, iba'y madosaon ki, ay ija majupaan, sada Tuhan sumonhan, na manogu-nogu au, bay nasonang sumonhan, na manarun kamatian, lau makokotonduhin, ase masuk awanean, ugasi surungani, atap abina masa, malasuhur pusopin, jolomanku nama harga, nama rolong atipin, ay saduka au manggulu, hidup bois bohalhin, ingon hamu si pagon, pujian tusay tongtong. Riap maita jongjong.
Saksikon hitama hata porsaya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani na ibata bapa, pargugon na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na timbukon ni si Maria sanggah na pehaliaban, marhite tondoy na pasing. Na manaron na parngit, bani panorong ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjahu undu isyamu nene bata bapa, pargogon na sotarimbang in, hunjaya maya mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon na dom mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuliah prasada na pasingin, parsoran ni sagala nama pasingin, bani asasapan di dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani hagoluhan nasa dokah ni. Amin. Hundul makuria. Sonari dasmahita bani acara khusus. Ya, terima kasih bani Tuhan, terima kasih kubat haganupan. Pabotokona nami hubani hita haganup bahasa sadarion atau pibaga sumbason adong kono tado pelantikan aima pengurus untuk mendalako pesta ulang tahun Kuria GKPS di Ate Tupa nasihol adong kono tabani bulan Februari tahun 2020 sebagai motivasi adong kokitaon halani piga adong usul bahasa bahat na manukun hita dong piga jemaat ijon na domba dokah lang ijon hape pajupa mar minggu jon roh sukun di sidea 20 tahun na lewat jai sonai itu terus garijai jadi sako kanami hubani piga hasomata jadi ibain rencana tujuan pesta ulang tahun Kuriaon sekaligus akin memotivasi memberikan pencerahan nalaho membentuk panitia pembangunan untuk ke depan. Jadi sesuai bani jadwal sadarion adong korota pelantikan pesta ulang tahun Kuria GKPS di Ate Tupa. Ase sangga mandoding lobe mana siam panitia na si Oli Lantik aima khusus sama panitia inti matene sepodas baru dari ganiai berdiri di tempat ya yang sekarang miwani penduk kama doding dak Ai ise suruhonku nini Tuhan in mandoding hita haleluya nomor 375 ayat sada pakon ni tolu.
Ya, membasahon SK panitia. Surat keputusan nomor 060 garis miring SK garis penghubung PHMJ garis miring A 3 garis penghubung angka Romawi 1 garis penghubung 1 garis miring tahun 2022 tentang pengangkatan panitia pesta ulang tahun Kuria GKPS Jati Tupa. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa menimbang program kerja GKPS tahun 2022 dan tahun persekutuan dan pelayanan yang berdampak dirasa perlu untuk melaksanakan pesta ulang tahun Kuria di Jemaat GKPS Jati Tupa. Mengingat tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPS, memperhatikan hasil rapat sinode Jemaat GKPS Jati Tupa pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 dan rapat koordinasi Majelis Jemaat GKPS Jati Tupa pada tanggal 25 September tahun 2022. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat panitia pesta ulang tahun Kuria GKPS Jati Tupa. Ketua Situa Dr. Andus Samuel Saragih, Wakil Ketua Situa Wadin Haloho, Sekretaris Situa Ades Prinelson Saragih, Wakil Sekretaris Situa Dian Janhoddin Malau, Bendahara Situa Rismauli Boru Saragih, Wakil Bendahara Situa Flora Tiurmida Boru Saragih, Seksi Kebaktian Full Timer Resort Siantar 3, Seksi Dana Koordinator Situa Nain Saragih, Situa Jan Friesron Saragih, Situa Asima Boru Saragih, Situa Ramaya Boru Purba, Situa Brenner Purba, Situa Masriani Boru Munte, Situa Barlen Saragih, Situa Dharma Haloho, Situa Jamson Saragih. Anggota Situa Rohni Ida Purba, Situa Elmiana Boru Girsang, Situa Elsi Trisonta Boru Saragih, Situa Nurmiani Boru Purba, Situa Hari Sidauruk, Situa Dos Mariani Boru Sinaga, Calon Samas Alur Balut Munte, Calon Samas John Apri Warman Purba, Situa Sarjani Epasari Boru Purba, Situa Misnawati Boru Damanik, Calon Samas Neti Simbolon, Samas Ferry Wandi Purba, Situa Ika Rosenta Boru Purba, Situa Saur Mauli Boru Siahan, Situa Hermida Boru Purba, Situa Rosmawati Boru Sipayung, Situa Alan Delon Saragih, Calon Situa Rohman Silau Sipayung, Kasdiman Saragih, Ronald Saragih, John Linson Sinaga, Edwin Tony Simbanjuntak, Nelly Grace Boru Sipayung, Tarista Boru Purba Tanjung, Dr. Leni Boru Napitupulu, Mansatuah Purba, Napri Jamrudi Sinaga, Oberlin Lumban Tobing SH. Seksi penerima tamu, Koordinator Situa Lasmi Boru Saragih. Anggota Calon Samas Noperina Rosanti Clara Boru Saragih, Hotmina Boru Purba, Dewi Boru Situngkir, Situa Mary Boru Turnip, Nermininda Boru Haloho, Situa Saurmoli Boru Siahan, Situa Rosmawati Boru Sipayung, Situa Minar Delina Boru Purba, Rosanna Boru Simarmata. Seksi undangan Koordinator Situa Sahmenan Sipayung. Anggota Situa John Riahman Saragih, Situa LP Masnita Boru Saragih, Hotman Saragih. Seksi hiburan Koordinator Situa John Horas Medi Saragih, Situa Rosmelita Boru Sinaga, Tagon Sihotang, Calon Samas Jen Juli Arpando Saragih. Seksi tempat dan peralatan Koordinator Situa Darmen Haloho. Anggota Situa Jenri Haloho, Situa Abid Sendamanik,
Situa Juni Erianto Saragi, calon Samas Adil Sahputra Purba. Seksi konsumsi koordinator calon Samas Pinter Haloho, anggota Sehat Sipayung, Samas Jimmy Girsang, Waldemar Damanik, calon Situa Hermanto Damanik, Radesman Sinaga, Samas Periwandi Purba, Rolin Marpaung, calon Samas John Raya Sipayung, Situa Salim Purba, Situa Ramawani Boru Saragi, Rosida Boru Panjaitan, Henny E Boru Girsang, Situa Rosmawati Boru Saragi, Risma Boru Hutauruk, Torang Boru Purba, calon Samas Risda Monika Tondang, Rostani Boru Sinaga, Situa Nelly Boru Purba. Seksi protokol koordinator Situa D Nomen Purba, anggota Situa Jakonia Tamsar, Situa John Epenri Saragi. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Jatitupa pada tanggal 30 Oktober tahun 2022. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Jatitupa, Situa Pariaman Purba SE MSI, pengantar jemaat ditandatangani. Situa Kameran Damanik ST, Sekretaris Jemaat ditandatangani. Pengurus Resort Center 3, Pendeta Jedi Saragih MTH, Ketua Pendeta Resort ditandatangani. Demikian, terima kasih. Ya, Yonus Konami bani ng pendeta masih melantik si dia. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apatondoy na pasing, ilantik manasiam nagabe panitia pesta ulang tahun Kuria GKPS dia Titupa, nasihol si adong konon bani bulan Februari 2020. Say ihasomani iparuhuri jana ipargogohi Tuhan na ibata manasiam mandalankon horja na yondoskon bani nasiam sadarion bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ya, saya yondoskon itama SK. Tapi na ilobyo malah yondos kita teneh. Menyusul oleh benasiam. Ya. Ya, ipangindokan menghadap dulu biar siam menghadap pujai. Ya. Jadi ubata ganupan mana ada pilihan kita panitia pesta ulang tahun Kuria. Se inur nami dan lebih ramai pan orang memberi sahab nasiam salah kembali panitia. Salam bata ganupan. Horas. Selamat hari Minggu. Ya. Perlobe kita makataon terima kasih bani Tuhan. Ni domma salose pelantikan ni panitia pesta huria GKPS dia Titupa. Na laos yola dong konota bani bulan Februari 2020. Tolu. Malah suhur Ngoy kinonoyhan namin John, piga namin John. Nadok pangsiun, baru pangsiun, menjelang pensiun. Ketua, wakil ketua, sekretaris, menjelang tahun depan 2 tahun lagi mau pensiun. Ya huban hita ganupan. Domayon doskon pe HMJ huban nami, huban hita. Na mangadongkon pesta huria bani tahun narok. Tapi dong titipan dari panitia sambil patupu dana untuk pembangunan gereja tahun. Memang tiket kami terakhir Mbak PMJ
bani program kerja usul hot doai ase soal pembangunan gereja, mau rehab atau mau bangun total. Tapi halani kopi 2 tahun lebih laung gamar sinode, barulah tahun ini terangkat kembali. Ya tangan makin naik panitia dong lu hampir 150 kan anggota di panitia. Ya, berarti lakpala haru behita. Jumlah huria 500 kakak kali sekian. Tambah ma berubah di panitia pakun majelis, ya udah selesai. Lakpala borape. Aduh ke? Anggo cara pemikiranku lang aduh. Sedangkan pesta ulu presoti tak dong do gigi, apalagi pesta tak untuk kita. Nah, ke membuat tanah kita baik. Kulang mampu kita, iya. Nah, mau baik air putih mah. Tapi yakin nami alani doma 2 tahun lebih. Ya, ini dah karena tiki ulu presot. Nah, lang enggak hadir, ini enggak hadir malah nih. Malas mungkin urni melewati kopi on. Ipar palai hadir. Ya mungkin ada kita ganupan. Tapi yakin kita anggo dos doriahta, dos riah ni panitia, dos riah ni anggota jemaat na 500 lebih. Saya kira pasti terlaksana dengan baik. Ijah kita marmalas niur. Anggo na dongai ipakalur ma. Anggo labe keluar ya sipan malobe. Ayo ge. Jadi unang gebe jadi bebane baton. Mar pesta kuliah kita halani dong di bata. Ngulang dong lang mar pesta kita. Itulah ukurannya. Untuk kain yang penting sadahur tak. Unang adong marungut-ungut pe anggo yor jahon lang bahua. Ol marungut-ungut koma lang yor jahon. Apa lang palaron. Iya. Tapi yakin aku biasa di kita marungut-ungut. Tapi tong dibere ngedong gini. Nah menurut nami terima kasih kepada Syam pe hamje nado pitudukan nasyam nami. Ya anggo pengida penampilan nami dulu lang adong. Halo. Tapi satu kita beri Tuhan sebut terlaksana ke perjatai. Nah menurut kami terima kasih. Iya, terima kasih bagi Tuhan dan terima kasih ke Mahubata Ganupan. Malah suhur rumah tang rita marsahab kumbani panitia nado pilantik. Hanami pe kumbani jemaat kipas dia ditupa mangundos kondo bani siam songon nai sebut nyam no kanai sadani pariahan do. Sadani ria do parsaut ni horja, parsaut ni horja do pardas ni sura-sura. Apa ini sura-sura tanggor sada do pariahata jemaat ke presiden itu pa yakin do manami sone tahun nyamai tercapai do ganupanai. Ase songon hata-hata air hubenami boras nau karya hamman ini ibu atu pamurpuran ijual hu Jakarta. Anggo doma sada pariahan ke presiden itu pa malas ma paruhuran pasti do itu paki Tuhan nai batata. Aima nason atau benami ase mandoding maita sangga mandoding ngulak maita hu tempat hundul ma hita uban hundul ata. Ham sipagolu au parayak ham au on. Mandoding mahita haleluya nomor 140 sia ayat sada pakon di 2. Oh
masada hita uhurta martonggo hita. Si holdo jaloon nami tongon Tuhan hata na humbamu, in matongon Tuhan nagabe tadah ni partonduyon nami, nagabe hagogohon, nagabe bohal ban nami, ibagas na laho manuruskon haganupan pargoluhan nami. Halaniin Tuhan dami na humbamu naman rajay uhur apa pikiran nami, ibagas na laho manangihon manjalohon hatamuin. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Diar Bapak inang kita haganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ase riap mabuka hita bibelta. Nagabe ambilan bata bani minggu 20 dopkosi Trinitatis. Aima humbani surat ni Nabi Jesaya. Bindu sada mamukah maai bani ayat 10 onom. Iujungi bani ayat 20. Jesaya sada ayat 10 onom das kubani ayat 20. Diar Bapak inang kita haganupan ase ibasa hanami mahanjon pairikirik nasyama ibagas uhur nasyambe. Jesaya sada ayat 10 onom das kubani ayat 20 hatani naibata makatahon. Rosunando Jahoba mangidah hamubahon ase galangan. Mari di mahanima manguras ma hanima. Padau hanima mahajahaton nima hun lobeni mataku. Parotihon hanima mamakorjahon nama sambor. Parlajari mambahen nama dear. Pindahi habonaron. Urupi halak nahonatoko. Ondingi halak na tading maetek, apiti naboru na mabalu. Roh mahanima use ase marturiak hita nini Jahoba. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dapdap. Lopakdo bahenonku ay songon salju. Agepe gerger songon hiyo hasumba. Putih do bahenonku ay songon kapas. Anggora hanima anjaha pambalosi hanima hinadear ni tanoh inma panganon nima. Tapi anggo mangingkar hanima anjaha manlawan podang ma mangakon hanima sonaido ihatahon pamangan ni Jahoba. Singganjay ma dasni horas ma hubata haganupan. Ya horas ma hubani nasyam panitia. Ya masih songon na lemas nasyam. Memikir Honda na Indo. Salinari horas mau bani nasyam panitia. Aido. Lape ipukka horjang ko do malemas lang tongon na itene. Ya horas mau bani nasyam inang. Lape ganupan tene tertangar. Sahalinari horas mau bani nasyam inang. Iya malas uhur. Horas mau bani nasyam bapa. Ay matongon. Taridah tong malas ni uhur hasipedo matanggal-tanggal 2 tene. Ujung ni bulan. Nah kabar nasyam Bapak inang. Ay do taridah do humba di parsirom nasyam haganupan. Zenges ganteng. Terpuji Tuhan boy pajupa usehita bani mingguon bani kebaktian ta sadarion tene Bapak inang. Ya Bapak inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sada panorang onggado sahalak hasoman kumanukun hubakku. Nini sonon. Na ijado dearan menurut ham. Pura-pura jahat tapi baik atap pura-pura baik tapi jahat. Nasyam inang, naiza menurut nasyam. Oh, pura-pura jahat tapi baik. Nasyam bapa, sarupa duai.
Mamilih doni kudalang boy sarupar dua si. Naiza may pilih na siyam. Naiza do diaran. Naiza belang. Ay do Bapak Inang. Porisuk kun pehitanuan on marsada-sada bahatando balosta rahanando inang pandita pura-pura jahat tapi realita na nyata bani kehidupan tatene Bapak Inang hampir bahkan langadong sada pe jolma na pura-pura jahat tapi bujur langadong ageno no ina siam samping kiri kananmu ay pura-pura jahat do ya tapi bujur bamu langadong tapi anggo ididah kita bani kehidupan na adong isakitar ta bahat jana buwe do halak na pura-pura baik tapi jahat. Lang pita bahat banyak kali lang taretong. Ando harmay lang adong nahundul ijon tene Bapak Inang na pura-pura baik tapi jahat ay. Amen. Ilang ganupan nalang marbalos ay marat ini. Ay. Jana gatido yahapkon hita na si sonay ay humbani hasomanta. Nayagando iya bujur, nayagando iya boy gabe si haposan, boy haporsayay, hape iya do namanging kar humbata. Tapi pilang palaheran tene hita Bapak Inang kita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus, pori adong pe tiba-tiba hasomanmu, keluargamu na tiba-tiba bujur. Na sodokah on, ongga pilang taridah roh rumahmu. Ulang pala roh rumah, nalaho mang WA pe, nalaho mang SMS pe, nalaho mar telepon pe, nalaho manukun kabarmu, lang ongga. Tapi sopong tiba-tiba, ay nahado kabarmu lawe, ay nahado kabarmu gawe, hati-hati. Ada udang di balik bakwan. Anggo udang ibalik batu lang boy pangan hita. Anggo ibalik bakwan boy pe. Ay ma. Ay do homatene Bapak Inang hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ketika ibasahan nami ma sada buku na makatahon sonon. Bani pemahaman ni halak Jepang. Si dia makatahon bahasa hita jolmaon. Memiliki tolu rupa. Tolu wajah. Na parlobe rupata aima naboy taridah bani haganupan jolma. Na paduahon rupata wajahta aima napitah dopak keluargata, dopak hasomanta, dopak paramangonta, dopak parinangonta. Nasadanari ay marupata wajahta napitahita sandiri do na mamboto so naharupa jana wajahta nasihol makatahon adong do nalang boy iboto halak nalegan termasuk maay sindohorta ay do lang palaheran hita tene Bapak Inang hita haganupan bahat na makatahon anggo situaan samasan pandita ay legando i gereja, legando i rumah. Anggo domo hubani ay hatahon halak Jepang ay pemahaman ni si dia. Lang palaheran homa ketika ihatahon bani sada jolma ketika manalahoman dandai hita bujur dos dianu ay. Sisedo anggo iya. Tapi hasoman nalegan makatahon ay ra bujur iya. Era sise iya dopak hasoman ni sombong do ay. Halani aha marlegan-legan do pangidah ni jolma do pakhita. Halani barbeda marlegan-legan do homani carata nalah homan do pakon hasoman. Nasihol makatahon aha tene Bapak Inang kita haganupan. Ketika ihatahon ma jolmaon boydo pura-pura jahat tapi baik atap nasebalik nipe pura-pura baik tapi jahat bahat do kepalsuan, kepura-puraan. Naboy ibahen hita jolmaon
nalaho menutupi haganupan hahurangan ta. Asilang taridah halak naligan. Naido matene bapay nang kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Nasihol ididah kita marhitehon ni kehidupan pargoluhan ni bangsa Israel bani zaman ni Nabi Jesaya na ipatugah marhitehon ni teks ni ambilan taon nuan on. Na ibotoh kita anggo bangsa Israel ay bangsa na pinilih ni naibata. Bangsa na makorjahon haganupan harosuh ni naibata. Bangsa anggo na makorjahon pasal peribadahan luar biasa. Mamberehkon parsombahon dopak Tuhan naibata ay pelang ongga hatadingan si dia. Tapi hatahon pay mateks ni ambilan taon tene bapay nang. Langkapi sesuai. Goran ay apakon ni rupa ni si dia. Parlahon ni si dia. Masih hatahon hanami sonay. Basa hita bani ayat 4. Paimateks ni ambilan taon. Ihatahon do, bursik ma bangsa si pardosa, bangsa si buhay hajahaton, ginopar ni halak na jukat, anak si horjahon na masambor, itadikon si dia do Jehovah, anjaha ia pa sinapasing ni Israel, itundali si dia do iya. Padahal gambaran awal ni si dia ay mabangsa na pinilih ni naibata. Na makorjahon hajongjongan ni naibata itong-atongah ni pargoluhan ni si dia. Hapi hatahon marhitehon ni ayat 4 on bursik do si dia. Anjay hatahon bangsa si buhay hajahaton. Ginopar ni halak na jukat. Ana si horjahon na masambur lang adong nadear. Naihatahon si Jesaya bani ayat 4 on. Na lebih parah ni ihatahon do homate ni bapay nang bani ayat 10. Ahado ya tahun ijay. Tangihon hani mama hatani Jehovah ale pambobay ni Sodom. Boge ma titahni naibatata ale bangsa Gomora. Ipados do bangsa na pinilih ni naibata ay bangsa Israel ay songon Sodom pakon Gomora. Na dom maibumi hangus kon na ibata haganupan si dia na adong ihuta ay. Nay makahidupan ni bangsa Israel. Sada pelang adong sibuaton huntong-atongah ni si dia na bujur ay. Ay doa si songon nayatahon hanami tene bapay nang hita haganupan. Bahatan do jolmaon na pura-pura baik tapi jahat. Terlalu banyak modus membungkus kejahatan ibagas habueni kebaikan-kebaikan nai horjahon itong-atongah ni pargoluhan taon. Naima kehidupan ni bangsa Israel. Sonay homa anggo ididah kita bani kehidupan ta nuan onte ni bapay nang hita haganupan. Guranta do halak Kristen, guranta do halak na porsaya, guranta do halak si malungun na domma itobus na ibata, tapi sonaha hataridahan ni. Ulang sopat tene bapay nang kita haganupan songon ay hatahon bani ayat 15. Goranta do halak Kristen, goranta do halak na porsaya, tapi hatahon do bani ayat 15. Agepe ipaherbang hanima tangan nima, lingoton kudo batakku humban nima. Agepe ipagati hanima martonggo, seng tangaron ku ay gok daroh do tangan nima. Ay maanggodom magkecewan na ibata. Ay maanggodom matubuh murkani na ibata do paghita jolmaon. Pori ipagati hita pe martonggo tene bapay nang. Anggo biasa ni 5 hali do sadari. Tapi anggo dokos si nayahapkon hita songon lang adong pertolongan pangurupion humba ni Tuhan. Pori ipagati hita pe. 30 hali pe sadari. Anggo ni Tuhan tamar hitehon ni teks ni ambilan taon. Seng tangaron ni ay. Anggo tetap do hita ibagas kepalsuan.
Anggo tetap ope ita ibagas kepura-puraan. Anggo tetap ope hita gabe si pakulah-kulah munafik. Boy do tene bapay nang hita haganupan. Kesing tanuan on, sampul tanuan on, ay beribadah, bersekutu. Tapi lang naboto hina ibagas uhur ta marsada-sada. Rado ijon akulata pikiran uhur lang ijon. Hujama ay. Mangidah cuacaon lang totu tene sipata cerah dok kusyai mendung ay nahamanani holi kain kuna ijomuran ay. Halani ang gumasuk siang on jam 11 on do memulai mamarhatai bagas boltok on ay mangan aha madop ko si salose kebaktian on. Hujama hanami keluarga lahu mangan. Ay ma. Anggo na si sonay pe hita bani panorang on bertobatlah. Ay ma. Hata ni Tuhan. Ihatahon do bani ayat 10 onom. Maridi mahanima manguras mahanima padao hanima mahajahaton nima hun lobeni matakku parotihon hanima makorjahon nama sambur. Paborsi. Lang pita urahita nalaho paborsih kon akulat taon tene bapainang tapi dihud dohoma nalaho paborsih kon uhur apa pikiranta. Ulang lalap ibagas pikiran on, ibagas uhur on, aiman nalaho mamikirhon nama sambor. Nalaho paborsih kon akulaon, agi nahacarat tatene bapainang, iparpalapalay hita do. Palagi hita daburuon tene inang, bahat do cara tanalaho paborsih kon akulaon, paborsih kon bohi terlebih. Mulai humbani sabun si mahalan, das kubani sabun si murahan. Das kubani haganupan, nadong bani akula taon ipaborsih ganu. Adong hasomalon homay tonga-tongah ni parinangon agi daburu, sahali sa minggu, 2 hari sa minggu, adong maginoran, luluran. Tujuan aha, asi dungut-dungut na ibagas akulat taon, boy ipaborsih. Anggolape borsih marhitehonin na luluran, maridi use, marsabun use, ipaborsih adong ope dungut, mandi use. Naima, marpala-pala do nalaho paborsih kon akulaon ase idahon halak, borsih. Tapi naha paborsih kon uhur bapay nang hita haganupan. Hasil lang ibagas kepalsuan. Hasil ulang lalap ibagas kepura-puraan. Boy doda. Riap ham hundul bakon sampingmu. Tarsirom ham dopaksi. Tapi ibagas uhurmu. Soon labi notoh na perguluhanmu. Naima. Sisedo hita bani hasomanta. Tapi lang naboto so na hasisay ni ay. Tak natulus at tak nalang. Boy do humbani bohi tarida songon na ramah tapi ibagas uhur lang si sonay. Nay manay hatahon marhitihon ni teks ni ambilan taon bani ayat 10 onom. Maridi tadikon mahaganupan in manguras mahanima. Anggo tarsirom ham dapak hasoman mu na tarsirom tulus maay. Anggo si hol ham manukun kabar ni hasomanmu manukun kabar maay. Ulang nalaho manukun-nukun ase adong bahanmu nalaho manggosipi hasomanmu. Ay manay patugah marhitehon ni teksing ambilan taon. Lang polo ikorek-korek ham. Bani hasomanmu kabar ni HP haganupan in adong maksud naligan. Sahalinari terbungkus jenges tapi dalamnya sangat busuk. Ay doa si hatahon marhitehon ni teks ni ambilan taon parotihon makorjahon nama sambor. Berhenti. Langi hatahon ijon istirahat sejenak. Berhenti. Tadikon mahaganupan in. Ulang bina ulaki. Jana ihatahon use marhitehon ni ayat selanjut ni bani ayat 10 pitu. Parlajari mambahen
nama dehar. Ay masih do maningon mempelajari. Ay lang ibotoh kita gak ni membahin nama dehar asi ipelajari na laho makorjahon in. Ibotoh hita do ganupan tene bapay na. Nahado na dehar ay. Nahado na lang dehar ay. Tapi hatahon marhitehon ni teks ni ambilan taon parlajari. Mambahin nama dehar. Halani aha. Ay do songon ni hatahon marhitehon ni ayat 10 walu. Agepe ger-ger dosa ni masongon bunga ni dap-dap. Lopak do bahinon ku ay songon salju. Agepe ger-ger songon hiyo hasumba. Putih do bahinon ku ay songon kapas. Bunga ni dap-dap. Bani bahasa Indonesia ihatahon kirmizi. Hiyo hasumba. Kain kesumba. Na memang tongon tene bapay nang ketika iberehon pewarna si ger-ger hiyo ay lani adong piga-piga tahap ay naha ase lokot warnani lang urah luntur lang urah mago naido hape dosa ni jolma anggo do magati ihorjahon lokot do ay lalap ay do ase ihatahon marhitehon ni teks ni ambilan taon pelajari ma nalaho makorjahon nama dehar ay. Lang ihatahon ijon pelajari ma nalaho makorjahon nama sambor. Angko nama sambor ay tadikon. Parotihon mahaganupan in. Dumuho ba ni topik mingguan ta makatahon parotihon ma. Do yatahon ba ni topik mingguan ta. Maroti makorjahon na jahat, marlajar makorjahon na madeyar. Ang berhenti ng pandita mahol doay. Sulit. Tongon lang adong naurah itong atongah ni dunia onten ni bapay na. Lang adong na instan. Langsongon membalik kon telapak tangan. Hagaru na instan ay pe adong do proses ni. Kanay do? Puri ibeli na siyam pe mi instan. Lang mitor mungkin boy langsung ipangan na siyam. Tapi maningon ibu ka do lobe bukus ni. Kanay kon proses do. Ipakaluar bumbu ni. Ipamasak bah. Ipamasuk ma indomie ay. Dop ko siya ipamasak isampur bumbu ni baru ipangan. Hagaru na instan ay pe adong proses ni. Tapi ketika ihatahon na ibata marhitehon ni teks ni ambilan taon parlajari mamambahen na madeyar nikmati mahaganupan proses na adong bani 10 taon ibagas na laho makorjahon na madeyar. Tapi hita gati tene bapay nang ahaya taon hita songon adong bani pemahaman ta kalau ditampar pipi kiri ay konsep ni Alkitab doay bapay nang ibere itampar pipi kiri ibere pipi kanan tapi ang konsep ni jolma itampar pipi kiri hutampar pipi kanan kiri ni dua hali mulak ni puri lang madeyar pe jaloon mo ketika doma makorjahon na deyar ay dine marhitehon ni teks ni ambilan taon tetap mapelajari makorjahon nama deyar. Ase naik level 10 taon tene bapay nang lalang ase ulang lalap soh bani sada pemahaman tumang. Usi songon dakdanak na baru tubuh. Lang mungkin sangga iji iya tubuh langsung masuk perguruan tinggi. Kan aido? Tubuh ia belajar lobe nalaho menyusu. Dop kosiai belajar ia nalaho mangan. Marlajar ia nalaho marsahap. Marlajar ia nalaho mardalan. Dop kosiai baru ope ia masuk mahubani parsikolahan. Parsikolahan pelang langsung hubani perguruan tinggi magister homa. TK dolobe. SD, SMP, SMA baru perguruan tinggi. Nah itu homa bani 10 taon. Bahat tahap-tahap proses na sihol idalani hita bani pargoluhan na ganjang on.
halani ay ulang marnalojang makorjahon na madeyar usisongon ni hatahon ni opungay no kanay sanggah iruang konsistori langadong nasoya ibagas na makorjahon na madeyar langadong nasoya mungkin saat on lang ihap kon hita buah ni ulih ni ay tapi bani ari-ari selanjutnya lang humbani hape ulak ni humbani halak na legando jalo onta na madeyar na paduahon bapay nang kita haganupan adong janji ni naibata marhitehon ni teks ni ambilan taon ay mabani ayat 10 siyah das kubani ayat 20 anggora hanima anjaha pambalo si hanima hinadeyar ni tanoh inma panganon nima tapi anggo mangingkar hanima anjaha manlawan podang ma mangakon hanima sonaido ihatahon pamangan ni Jehovah hubani halak nara mangihutkon hatani naibata nama korjahon harosuh ni uhur ni ihatahon marhitehon ni teks di ambilan taon hinadeyar ni golu do na iberehkon hubani tapi anggo hubani halak nalang setia nalang taat hubani ahado ihatahon ijon podang do kehancuran lang be pasu-pasu na dapot konon ni bani goluh ni lang be hagoluhan na sisadokah ni ay do nagabe bagian ni tapi doma hamatean na sisadokah ni dokah ni natang parpudi marhitehon ni teks ni ambilan taon bapay nang kita haganupan makorjahon na madeyar lang pala ipikiri hita 1000 langkah besar na ihorjahon halak na legan dopak ham lang pala pikirhon na ihorjahon hasomanmu dopak ham tapi pikiri masa ada langkah kecil na boy ihorjahon hita na madeyar dopak hasomanta jadi lang pala mangitong-itong habujur ni hasoman na doma ihorjahon ni dopak hita tapi horjahon hita ma na madeyar dopak hasomanta tidak usah langkah besar tapi mulai dari diri kita sendiri ase haganupan mandaihon hinadeyarni naibata. Amin martonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan. Bani hatamu nadop ipaundos ham, nadop itangihon hanami nuan on. Nadop mangajari, nadop pasingatkon hanami tongon Tuhan. Ibagas nalaho mandalani pargoluhan nami on. Bani identitas nadop iberehkon ham huban nami selaku halak na porsaya hanami. Naido homani Tuhan na ipataridahkon hanami bani goluh nami on. Ajari ham hanami tongon Tuhan ibagas nalaho makorjahon haganupan harosuh ni uhurmu. Marhite na isorapi ham hanami, marhite kuat kuasa tonduy na pasing. Asilambin iboto hanami tongon Tuhan ibagas nalaho makorjahon haganupan ahanay harusuh kon ham. Rose ipargogoy hanami ibagas nalaho mandalani pargoluhan nami on. Terima kasih bamu Tuhan. Na iberehkon ham panorang huban nami boy hanami martupu mamuji pasangap kon kuranmu. Pangindoan nami hubamu Tuhan ase tatap hamma hanami na hadir nuan on. Bani haganupan surani uhur nami, bani haganupan pergumulan nami. Hamma tongon Tuhan na tetap bastu campur tangan ibagas haganupan pargulmiton ni goloh nami. Hamma na mamasu-masu horja tangan nami, na mamasu-masu keluarga nami, na mamasu-masu niombah agi pahopun nami atap ijape si dia marianan nuan on. Asiboy tongon Tuhan, tetap iahapkon hanami malas niuhur na humbamu. Terima kasih bamu Tuhan. Bani tonggo nami on, itonggohon hanami. Bani haganupan orang tua nami nadop lanjut usia. Tongon Tuhan lambin tambah umur
lambin moru dohoma hasehaton agi hajur kita ni akula ni orang tua nami nadop lansia on. Tapi pos do uhur nami Tuhan mangondoskon sidea hubamu, ase hamma nama masu-masu orang tua nami nadop lansia haganupan. Ibagas nalah mandalani pargoluhan ni sidea menikmati masa tua. Hamma tongon Tuhan nagabe hasoman ni sidea, ase lambin orot sidea hubamu Tuhan mandalani ari-ari ni sidea. Bapa na isurga, secara terkhusus tongon Tuhan itunggohon hanami bani keluarga na baru ope ibotas pusok niuhur na baru ope Tuhan bani piga-piga ari na salpu marujung goluh na hinaholongan ni uhur nami untong-atongah ni kuryamu on ay mabapa parulian silalahi bani haganupan keluarga na tinading ni Tuhan hamma na mangapohi sidea bani haganupan tangis ni sidea, pusok ni uhur ni sidea, hadir ham Tuhan itong-atongah ni pargoluhan ni sidea haganupan, nalaho pasabohon pusok ni uhur ni sidea. Terima kasih bamu Tuhan, bani tonggo nami on pe homani, tonggo honon nami do panitia nadop ilantik, ay mapanitia pesta ulang tahun kuria. Bani haganupan horja nadop ipaondos hubani panitia on Tuhan hamma na mangajari sidea na mamberehkon hajorgiton akula hubani sidea na mamberehkon habotohon hubani sidea ase boy iranggihon tongon Tuhan domu hubani harosu ni uhurmu jana haganupan in manalaho pasangapkon goranmu. Bapa na isurga tonggo nami homani bani anak pakon boru ni kuryamu nasihol manjalo pasu-pasu partongah jabuan aima sabar hasiholan purba pakon lina heti wida boru pasaribu Jen Juli Arfando Saragi pakon Yusnidar Aritonang sihol pandapotan purba pakonni Febrianti boru Silitonga na piga-piga ari na lahoroh on Tuhan sihol manjalo pasu-pasu partongah jabuan ham Tuhan na mamasu-masu sidea haganupan pahot kon ham padan ni sidea rosi pasu-pasu ham keluarga besar ni sidea haganupan asedomuriah ni sidea Tuhan ibagas na laho mamparayak ari malas niuhur parsaut ni anak pakon buruni kuriamu Bapa na isurga bani tonggo nami on pe Tuhan itonggohon hanami bani kuriamu na marulang tahun ibagas minggu on ay marani simbolon nagok usia ni 4 tahun Ranisa Rofanya boru purba nagok usia ni 7 tahun Grace Silvani boru purba nagok usia ni 21 tahun pakon haganupan kuriamu Tuhan nalang tarsobuti hanami gorani sada persada pakon sidea homani Tuhan na marulang tahun pernikahan ibagas minggu on hamma na tetap mamberehkon malas nyuhur na tetap mamberehkon dame na kumbamu ibagas nalah homandalani pargoluhan ni sidea Bapa na isurga tonggo honon nami homani Tuhan bani haganupan cuak-cuakmu na adong ikuriamu on mulai humba di pimpinan harian majelis jemaat haganupan situa haganupan samas calon situa calon samas haganupan pengurus-pengurus seksi daskubani guru-guru sekolah minggu na ipake ham na ipalar ham gogoh ni sidea lambin pake hamma haganupan juak-juakmu in Tuhan nalaho mambaritahon ambilan nama dearin itong-atongah ni kuriamu berehkon ham semangat pelayanan hubani sidea hasehaton rosi pambotoh na humbamu ase boy tongon Tuhan mangidangi haganupan juak-juakmu itong-atongah ni kuriamu on buwe open nasihol ipangindohan nami hubamu Tuhan tapi boto hamdo aha natang siporlunan bani goluh nami ase pos do uhur nami Tuhan mangondoskon goluh nami on hubagas tanganmu. Ya atas ni haganupan panginduan nami on Tuhan buih dosa hakurangan nami ampuni ham hanami ase talup hanami ilobe-lobemu rose talup hanami gabe iyanan ni pasu-pasumu harosuhmu inma nasaud bani pargoluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobi hata ni naibata nagabe onjolan batala homanggala. Aima natar surat bani pasalmen 50 ayat 14, galangkon mabagal ni uhur bani naibata, ancaha galari mabagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Tiap mahita jolo-jolo. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibatata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unjah huban nami. Terima kasih mah hatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadaryon. Sonari ibagas malas niuhur, rodo hanami mangondoskon buah ni horja, nado pinapasu-pasumuin, gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan nami on, bahin hasangapon di goranmu jana mambahen lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen huondos kon bani Yesus haganupan diriko. Bata pargogo naso tarimbang namar suru tondoy na pasing manundangi hagolapan ni dunia on torangi hamma hauron nami laho mangida hinabayak ni idop ni uhur pakon pasu-pasumu asetalar buah-buah ni tondoy na pasing in bani goluh nami ibagas holong malas ni uhur apadami marhite Jesus Kristus anakmu na manggolu anjaha manggomgomi rapakon ham ibagas hasadaw ni tondoy na pasing, sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amen ham Bapa namin na inagori atas, say napapasing ma goranmu, say roh maharajaon mo, say saud maharosu ni uhurmu inagori tongahon songon na inagori atas. Berehama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan, palua ham mahanami humbani pangago. Manasiam, jana totap manasiam ulang mubah-ubah. Anjaha lambin surung ma ibagas horja ni Tuhan in, ay ibotoh nasiam, sedo nasoya halo jaun nasiam ibagas Tuhan in, kuria ni Tuhan. Mulak maham ibagas dami, anjaha jalo hamma pasu-pasu humba ni Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabohini hubamu jana ipasorap madameni bani tondoimu. Amen.
Shalom mahubata haganupan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.